Birenze kuba ari umugore ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, uyu mugore ni umwe mu bagore bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kandi udasanzwe. Ibi birenze ko ari madamu perezida, ahubwo benshi mu bahanga mu bya politiki bavuga neza ko ari we mugore ukomeye kurusha abandi bose, bakanavuga neza ko kandi uyu mugore ku mugabane wa Afurika ayoboye abandi bose. Nyuma yo kuva mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, madamu Angelina Ndayishimiye akomeje gushimirwa n'imiryango mpuzamahanga nka Loni n'indi miryango ikomeye cyane. Reka kumusagaruke kuri kimwe mu bihembo bikomeye cyane byahawe madamu Angelina Ndayishimiye, tunagaruke ku buzima ndetse n'amateka bw'uyu mugore ukomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Madamu Angelina Ndayishimiye, umwe mu bagore b'ibihangange kandi badasanzwe bo mu gihugu cy'u Burundi. Birenze kuba ari first lady cyangwa madamu perezida, afatwa nk'umugore wicisha bugufi ku mugabane wa Afurika, agafatwa kandi nk'umugore ukora ibishoboka byose kugira ngo yubake igihugu cye neza kandi anahindure ibikorwa byose bidasanzwe. Mu kwezi kwa Nyakanga 2026, Angelina Ndayishimiye, umufasha wa perezida w'u Burundi, yahawe United Nations Population Award 2026, igihembo cy'umuryango w'abibumbye cyerekeye ku bikorwa bitandukanye harimo abaturage ndetse n'ubuzima bw'imyororokere. Icyo gihembo rero ni cyahawe umuntu ku giti cye gusa, ahubwo cyahawe Foundation Born Action, umugiraneza, ikigo ayoboye mu cyiciro cy'ibigo bikomeye cyane. United Nations Population Award ubundi ikomeje gukwirakwira kandi ikomeje kuvugisha abarundi bose. Ni igihembo kimeze gute? Ni igihembo cyashyizweho n'inteko rusange ya Loni, UN National Assembly, mu mwaka w'1981, gitangwa buri mwaka ku muntu ku giti cye wakoze ibikorwa bidasanzwe cyangwa ku kigo cyagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage, kugabanya impfu z'ababyeyi n'impinja, ubuzima bw'imyororokere, iterambere rirambye, kurengera abagore ndetse n'abana muri rusange. Mu mwaka wa 2026 rero, mu cyiciro cy'umuntu ku giti cye cyawe Professeur Sigana wo muri Senegal, mu cyiciro cy'ibigo hatsinze Foundation Born Action, umugiraneza wo mu gihugu cy'u Burundi. Kuki Foundation iyobowe n'uyu mugore Angelina Ndayishimiye ariyo yacunze cyangwa ariyo yatsinze Loni, yavuze ko iki kigo cyahaye igihembo kubera ibikorwa byinshi kimaze imyaka gikora mu Burundi, harimo guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi n'abana, kugabanya impfu z'ababyeyi babyara, gufasha abana bavuka bafite ibibazo, kongera serivisi z'ubuvuzi. Ikindi kintu gikomeye cyane bagendeyeho ni ukuvura abagore bafite ibibazo bitandukanye. Ikindi, indwara ikunze guterwa no kubyara bigoranye, Foundation yafashije abagore benshi kubavura, kubasubiza ubuzima busanzwe, kubafasha kongera kwingira icyizere, gufasha abatishoboye ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byakomeje gukorwa na madamu perezida w'igihugu cy'u Burundi. nka kimwe mu bintu bikomeye kandi bidasanzwe. Yatanze kandi ubuvuzi, ubufasha bw'ibiribwa, uburezi ndetse n'inkunga ku miryango ikeneye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Yashyizweho kandi gahunda zo gufasha abahohotewe, kubavuza, kubafasha kongera kubaho, gushyiraho kandi ibitabo. Mu mwaka wa 2022 iyi foundation yafunguye klinike Umugiraneza muri Gitega, itanga serivisi z'ubuvuzi bw'abana, ubuvuzi bwihutirwa, ubuvuzi bw'abagore n'ubufasha ku bifite ibibazo byo kutabyara. Ibi bifatwa nka kimwe mu bintu bikomeye cyane ku isi kandi bidasanzwe. Ni kimwe mu bihembo bikomeye cyane cyatanzwe na Loni ku rwego rwa Afurika. Bifatwa nk'igihembo kiri ku rwego rwo hejuru kubera gitangwa nyuma yo gusuzuma ibikorwa bimaze igihe bifasha abaturage, kikaba cyemeza ko ibikorwa byakozwe bifite ingaruka nziza zigaragara. Igihesha kandi igihugu isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Abahanga bavuga ko iyo igihugu cyangwa ikigo gitsindiye ku kino gihembo, cyo ari ikintu gikomeye cyane, cyoroherwa n'ibikorwa bitandukanye no kubona abafatanyabikorwa, kigirwa kandi icyizere n'imiryango mpuzamahanga, kigira amahirwe yo kubona inkunga nyinshi z'imishinga y'iterambere. Ese iki gihembo ni icya perezida cyangwa ni icya madamu Angelina Ndayishimiye? Ni ibibazo byakomeje kwibazwa n'abantu benshi batandukanye mu buryo bwemewe na Loni. Igihembo cyahawe guverinoma y'u Burundi cyangwa perezida Ndayishimiye cyahawe Foundation ya Born Action, Umugiraneza, iyobowe na madamu Angelina Ndayishimiye kubera ibikorwa byayo, ariko kubera ko ari umufasha wa perezida kandi ari we washinze akanayobora iyi foundation. Ibitangazamakuru byinshi byavuze ko madamu Angelina Ndayishimiye yahawe igihembo cya Loni, mu by'ukuri ni igihembo cyawe foundation ayobora. Benshi bakomeje kuvuga byinshi ku bigendanye n'iki gihembo, gusa mbibutse neza ko madamu Angelina Ndayishimiye
ari umwe mu bagore bakomeye cyane kandi badasanzwe ku mugabane wa Afurika. Stay safe, be blessed, we love you.